Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kaw. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan ka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan ka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Manipod iti Triple R Productions. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan anapauluan. Tinauyaw. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Papanaman na Enrique. Agaram na lang. Sigurado ka, makanubya kan. Sigurado ka. Napili ka kat. Isu nga awan lat amukaw. Baak, ti pagtinagam no kastam. Narigat mo't nanog sabak na. Ngam narigat mo't tinapili unay. Tamakasarak iti kuggangi akunada. Ken narigat mo't tinauyaw. Ken nasinter. Awan kanyak na kita agalad na nang. Oh. No nagsubang kayo kinilirio, idi saan mo napagwan. Makapasoron nga men, ti kinaarte na. Agasam, kaya't nakapagsubli-subli ay. Di pala kat aguwan tapno maminsan. Ano sama? Tasi kamot ada kayat na. Saan namot siguro akayat angay pakita lalakaan. Adula amin. No inaram maun. Kayat kamod, kunana natap no malapas. Isunto matlamayat. No siyak ti babae ako, jakmot kayat ti kasta. Agpakipot ka mo basit tapno damot dayaw mo. Jak kayat tigas na nanang. Uwin, uwin. Saan mo saan? Ha? Unay daytan, Ricky. Simmangput itayon ni Ricky. Napanan namanan. Napanman nagaraman Anya? Day talatan teraramidin na. Bayam at barumag. Nasaysaya no naman lubian na tapno asawaan na nadagaws. May sakamot. Nasaysaya at nadajaya tapno agtalnan. Sana na rumrumwan agbilbiraw kiti manubian na. Ay nalakay. Nasaysaya at no inaldaw arumwar ngagbirok iti pagkwartaan. Tarumigat-arumigatan ti panagbiag. Saan kat nga agbirok iti babae? Unay daytan. Anak, napintas mo't ni Layla niya. Isu ka di armam. Saan pa? Anya? Asino nga rod nga armam ta inaldaw kamot arumwar? Ni Maribel, ni Delia, ni Leslie. Ha? Pinagigidan mo ita? Saan mo da? Imo na anapanak ni Maribel. Bastos mo. Itinapanak ni Delia. Sumang ka bastos. Kastamot ni Leslie. Pagpapara na bastos. Apay anak ko na mabastos da. Siyempre, prangkaak na nang. Sana ka palikaw-likaw a tao. No napanak, kat nagsang kami ni Timay sa babae. Ibaga kadagos nga ay ayataw. Anya? Madi ati kasta nga style ti panagaram, makigtot ati babae.
Imposible makigtot. Amo nalatan, pinasyarte may sa baro ti palasang, ket armen na, amo na. Apay kitin nga makigtot. Tasaan namut anam namaan nga ibagam adagos, dayta iti damo apan ang pasyar mo kenkwana. Iti mo't may kalua ti panang ibagam, wano iti may kadwa, tapno saan mo't makigtot. Kalukwan mo ti kastana na. Bamban no gakid di bagbagay. Ibaga ako na ti kagarak tam tumalpas. Sayang mo ti oras kan bandog tingiwat no palpali ko pala. Ay, no siyak ti babae, jak lakit di kayat ti kastanga style. Di na darasudos. Isumo lagaya mabinastos da ka Saan mo ta sinasabrak ti panangibagak na? Naglamoy to pa ti panangibagak ti. Ay, ayatan ka Maribel. Mabastusan mo't ano kasta barok. Ay katanya tinsumba na nga iti kastangin bagam. Kuna na, baliwak to kano ti mang pasyarken ko na. Isa ako na nga itan asungbatan na tapno amok no adaganabek no awan. Nagrigat ti magnay ti kainaran ng subli-subli dito balayaw. Kuna ka? Kat, anya tinsumbat na nga Already ka umayan Nanakit ding. Bastos. Unay day Enrique. Kat, anya mo timbagam kinidilya. Dajay mahit. Sana ka nagsayang iti panahon na nang. Kunang asungbatan na kadagos no ibagag ti I love you. Anya. Ay, just ki kamot Enrique. Karintarum ki den, ti may sa pagdatunam. Kuna na, tingitigan na pa, tirik na. Kawan mo't tanarigat mo, ti dumarasudos may papanken ayat. Yakmot kaya ti binubuntog a desisyon na. Anya. Unay day kan. Kat, anya mo, ti saritaan nyo kinilislay. Nilislay. Mangkita akla ka nun, iti sabalay. Apay ngay, sa una mo't ti kasta. Kas kanag iti daduma pagdatdatunak. Imbagak nga itan ti kayat ka, panang sungbat na kanyak. Apay ngamin nga apura ida. Awan ti mapagtinag mo ti ayat na. Nukasta adi na darasudos mo. Awan! Ay unay daytan. Ay, awan lat amukon lakay. Kimat nga agaram ni Rike. Alya, kimat. Adaya, abot kasta. Kaday ta anak ta Kimat nga agaram. Kayat na asungbatan adagos ti babae ti idaton ng aya. Kuon Anya? Ay, apa ada kasta? Ay ayaten ka kung na ti lalaki. Ay ayaten ka mat kung na adagos ti babae. Ipakita na nga ay ayatin naman. Madimot ati kasta lakay. Maday. Isu nga awan timang sungbat kenkwa na takas tati style na. Awan aanusan ng agaram. Sapay nauyaw ken nakapilpilay. Ay, nukas talaang makasarak to iti koggangay. Nakarubot ka matrikay. Di mo kunaan ang mapangkamanin agaram. Ay, sana takos na. Dakos nututo pa manen ter armam. Numakiapa ka manen kenkwa na. Naitan na. Kasta ka mo ta talaga. Dak ngamin kaya ti mabasbastos. Day tangarod ka. Awan ti tao amayat amabastos. Ngam kaya da timang bastos. Anya? Nakapasyar ka maut. Mang Rikay. Naitan na boses. No, jak kita antiro patag sasaaw. Awaran. Ngamno kita napintas. Naimayong kamot, manaw. Oy. Kalat nga na. Nagwang-wang tilapayad ka. Amangan mau no adapan na tumaw. Asana makarwar kat nabelbang.
Nagpintas gyud a babae. Ngam apay ngay akas ta ti boses kan nagsasauna. Napaulim ka manang manang. Ay kwa. Ay ore saan ka na sumanao? Bayaman buya aklatan ti kinapusaksak mo. Kan ti kinalibnos tarupa. Naidaytan manang. Kasi saan ka nagsasaaw? Kwa ngamen. Kwa. Ay, basta. Saan ka nagsasaaw? Ni Manong Ricky Mat. Luklukon nagsamat. Unay mo na tantisya. Saan ka luklukon? Kan, apay no, papintasan mo't basag, managsaaw. Kunakon kat. Uyaw nak Manong Rikay. Ay, saan? Tap mo lang na tatisya. Amok, nga da panaguyaw dagiti matam, kan panunog mo. Iso ano kastamot lang, mabalin mong ti agawad. Nabuyong ka mo tantisya. Kan, managatap ka. Diyak kaya't ti magadkadlaw, iti sana nasayaat. Diyak kaya't ti moyoyaw. Siya kiday na may saan nakapimpintas ti uyawunda. Oray na tantisya. Feeling ira ka magkaya. Sika agraraman ka nagbibisin ka mo. Apay, gwapo kaya nga may. Manaw kan. Oray na tan, just kay. Hay, Nagunagmutan, day taasin na ay mauri kay. Pay limpia masaraka. Babae, ti kayat mo asawan. Wala. Kaadan tulata. No ammom ti aganos ken aguray iti panang sungbat daken ka addan to mauray mo. Paikot nga tulok ko ng parigatan na kimay sa babae. Makan anos, makaoray. Nisuntumad la turangan na, sungbatan na tumad lang iti may katlungal daw. Itan ti panang sungbat na ganya. Ay, awan Makitkita ko, Rikay. Agbaak ka. Una detan nanang. Ito ang kinagwapa, nagbaak. Adu pa di ti babae. Ado talaga, ngamawan mo't aanusam amang ipamaysa. Pasyarem iti minalam, sagutam iti kumpurme, kainistoryam, kada kainisem mo, kanda dumapay, ngagkakasaya at nga aramed, tapno maimpresking ka. Awan? Masadutak. Unay day tanri kay. Apay naggagatmat nga agkararwar, amapan iti ayan ti agduduma babay. Nga masadot, amang subli-subli kadakwada. Mas daawak Jay oras kuma, amapmapan iti ayan ti agduduma a babae, ti oras nan, amang subli-subli iti uray may salang a babae. O, di makanubya kumamutan. Awan nga anusan na. Masadaw, makibimbinulat say. Kasanulangatan, no danto asawa na. Di pa ikot agkaraapadan, taawan ti man anusan na. Isuan na say-saya at mutlaang nagbaaklatan. Unay detan bakag. Anak, umara. Saan ka na mapanagaram? Tapalpak mutlaang, kun makiapakan tumanag. Unay detan nanak. Saan kit din? Mangdadal kayo pa'y matitipang nak. Panawan kayo malangan. Kita day ta atao lakay. Saan na akayat ti madildilaw? Iso saan ang makurihir ti bidot na. Lalaing nga raw. Apay nga binakurihiram. Nalaing baka. Ayun nalaing. Nalaing nga agkidyas. Iso apasig akidyas mo tilakad na. Ay unay daytan. Anya ti masapul mo, Ricky? May Carmen, nanay. Anya? Italaan mo may ka dito'y balay mi kasta ti bagbagam?
Apa yung agluksaw ka nga, normal mat iti baro kan balasang ka ginaram. Ngam saan anormal ti aramid mo akasta? Aram adagos ti pasabat mo? Nagpuskul mo ten arupa? Anya? Ibagbaga man na puskul ti rupak? Talaga mat? Kaluklukat ko pa ilatiri daw, aram adagos ti paspasabat mo? Kat magdamag ka, mat man ti gagarak ti imbaga. Darasudos ka? Sika ti darasudos, sinupladaan na kadagos. Sika ay, ti kapintasan ng babae. Kat! Anya ti pa nagkungkunam dito bagim? Tao? Nay, Rika cellphone mo, ti sapsaparam. Saan mo na masapar ti agaram? Agpapada na ganyan babae. Plastik da. Anya? Agkita akmanlangan iti Facebook kada YouTube. Ti mangijaya iti ayat na. Mangijaya iti ayat na? Unay dayta, Enrique? Dito. Nagpinta sa babae. Heaven, tinagan na. Kasla Diyos samot nga agpaisaw. Agal lalangit a pintas. May bagay tinagan na heaven. Kahit armam. Wala na lang. Ilibak ko kinday. Kachat ko man kitday. Ay ka, bareng no saan mo manen ang makaapa. Unay daytan. Lakay, kumusta nga tajay kinachat ni Ricky ang napintas a balasang? Robyan naman kanaon. Ay nagsiglatan? Imbagak nga raw nga agkasardan. Ngam, saan pa? Kung nakalumot ni langit. Nay, sa bali manan a babae. Kat no heaven, tinagan jay kunana a kursunada na. Isumay, inilukanok lang. Tamay mayat mo't lang, ibalik kas ti langit ang heaven. Nagkasat ti anak tabakay. Malaksid ang napintas ni langit. Baknang pay. Kasanumot nga muna abaknang. Patuludan na kano ni Ricky iti 10,000 pesos. Anya aga pungay? Tapno ada kano pang sanga ili na ano umay dito balay. Anya? Iso, timangtad iti pang sanga ili ni Ricky kunkwana. Kakaiba! Talaga naggasatak na lang. Malaksid nga agal lalangit ti pintas ni heaven. Baknang pay. Kan saan nga imot? Apay ngay, nga iso timangtad iti kwarta ken ka. Agpatay mo't nga taunay kanya nga. Orasak. Agpatayak mo't iti kinapintas na. Anyan. Okay, kaanaw nga umay agpasa nga ilay. Intun Sabado ka nun. Ay kat sa ganaan tayo Tanang tudmat iti pang sanga ili ken kuana. Nay, isuletan na lang. Mabilaan ta basa ti message ni langit ka. Nay daytan. Apa nga mawag ka? Lawag ko ken kati amen. Nay, apa nga sikat ti makisaw kanyak. San ati apom ani heaven? Heaven ken siya ket may siya. Anya? Si ni heaven? Akin picture nga ron, ti parang mo ti Facebook. Picture, di ka anak tayo. Anya? Kaya't ko lang amen, amaguy-ugoy ti riknam. Agam ubingak pa'y makidi iti tawan ko. Mano ti gusto tawan mo? 70 years old kan? Mano, 90? Anya? Ay, saan mo't 70 ka na 90 mo't nga bagbagam. 45 ko lang. Anya? Ipatulod ko kan kati picture ko at the age of 45. Takitaam tigidyak na. Makapaalino pa'y lang mo't ati lang uray kitaam. Kitapan? Nay, ada yung patulod ng aladawan. Nagpintas ng paisaw.
kasla 45 years old nagpaisaw. Nagpintas man. Basa man, i-message na. Dayta ti husto alangak. Anyat makunam. Mabalbalin mo ito na ito alangak. Tuloy ko apasahin. Sangputan kan. Makamunitan. Ang damot na talangana. Ampang abakit. Nanang, idulin nyo lata, di patulod naman na Gismel, tapno adda pang emergency. Hawan pagdaragam anak, hagam apay, disidido ka ang mga sawa iti bakit. Busis na lang mo, ti bakit? Saan mo ta? Bakit kailangan na? Saan kami nga ginadayaw, kailangan? Ay, awan mo't kit di Ta nakitak mo, ti picture nga insin nakin ka. Napintas mo't piman, iso larga. Siya ti mangilukan. Sigurado, ani langit na itan. Heaven. Agpalpalamamot gayam. Anong agpalpalama ngay pagpagam? Ayan ni Ricky Labskaw. Ay, siya gayam ni Heaven. Saus! Amangan mo't no si kani hell. Asino day talakay? Ni impirna. Heaven ka now. Ay, adaro na tayo sa wag. Si kani Heaven? Kasi kakadi mo ni Ricky Labs. Ay, saan? Sak ni Donato? Apaya, tinagan ko ti imbagam. Kinisiimak ni tatang. Sana ya, Donato, tatang. Senior ka, ket juniora. Ket ni Ricky, iso na ito'y karuba tayo, pimanawan. Laglag kamot. Kano si kanirika? Ay, saan lola? Ti Ricky, ket ti karuba may, anapanan nagindag iti Sibaw. Si Moro ti uncle na nagpasibaw di Kalman. Iso mabalin yun ti agawi di lugar yaw. Ay kanawan ti kwartak. Ta, impatulod ko ame di kiniriki labs ko. Anya? Ay, kasi kayo mga raw. Ay, pabuludan na kayo. Tapno, makapanaw kayo la. Tapno, adagastusin yung agsubli iti lugar yaw. Ay, nanang, pabuludan tayo man ni Lola tanay kasi may. Ayan tayo, Gismel dita. Ipabulod yawn. Sige, mabitlaan. Naawatak ta sinyas. Mabitlaan. Lola, pabuludan na kayo. Mapan kayo na dagaws. Amak ngamin iti lugar may. No, adamarabyan. Saksakan na ngay walang di tag-igig. Ay, amak gayam. Ay, buludok nga rodan. Ti ko nam ngay pabulod mo, Gismel. Ay na. Narusap kamat anag kalunduusan itiling at Rikay. Wala na. Kunak no jakon maliklikan na dya. Bakit? Padak mo't gaya mabugos. Picture mo't gaya ti karuba na balasang ti insesin na kanyak. Mas daawak mo't ampang mo't na dya baktan. Agpada kayon abugos anag tinumpong. Imbag ta saan akabaw. Tanuk abaw da jay ay pinagkakabawan na kan ay na saan ka nga nakalisipay. Pero may adahanag ko itay. Rikay, agbalbaliw kamot ngatan. Talaga nang. Diyak kaya ito na maulit ti kasya pagtang. Kasla bangungot kanyak na dyan. Talaga bangungot.
Nagistay nakpay impasubaw ri kay inaramat mo tinagan ka. Kasanaw, no sakti pinilit na ang mga sawakin ko na anyalangan tilangak. Lipatan tayo na ita topi ko na tang. Agkin-kintayag pala ti bagis ka. Diyos kay. Uray siyak tupay, nagdanagak. Unay nga minday tanri kay. Mangiramraman kayo. Dayjay mat, abakot. Tila insesin na apitsur ti babae. Ibaga na apitsur ti kaanakan na anatay. Kas kada karuba na abalasang. Unay daytan na pa nagpalusot. Agpada kayon. Layta ka uuyaw ken kapipilem. Nakaamam mo kay tikog gangay. Imbag, tanalisyam. Unay daytan. Itan gagayem, kinagpatinggaan ti pakasaritaan na napauluan. Ti nauyaw. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Manipod iti Triple R Productions. Isagod ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan na napauluan. Bus ka aya. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Good morning, sir. Sak ni Sidro Ordays. Nakita ti paskil di tarwar ti opisina yaw. Akasapulan nyo ti utility man. Puno ti kunam. Asap ti panagkasapulan may ti utility. Sap-sap. Anyat koneksyon na nga na ti utility, sir. Asap kunak. Kaya't nasawin as soon as possible. Di mo kadilat tanawatan. San, sir? Agkasapulan na una itan iti utility man iti daytoy kompanya. Siya kung sir. Agkasapulan akmat una iti trabaho. Kaano ka nga ron nga agsubli tapno mangrugi ka? Agkasapulan ak una iti trabaho, sir. Isungento no may abulanan. Nandun. Nagbayagan nga. Mga lakaw na iti sabali. Diyak mauray ti ko na makatawan. Makabulan ti ko naksar. Sana makatawan. Wala. Agawid ka. Bagsak ka iti interview. Lumabalin itan ti kayat ko apanang rugi. Tiyan sino man sumreg ay utility man. Sige. Itong bigat nga rin, sir. Sap-sap. Asap. Ti kayat nga sawan. Iti kabitan apanawain. Unay daytan. Mangrugi ako nitong bigat bakay. Kas utility man dit ilay. Ay kat nagsaya at launay lakay. Tapno adamot pagswilduam Ngun bakay. Nasingpot ka dimot laang tibos mo. Wag. So na lang taprang ka. Nga masingpay. Nasaya at no kasta lakay. Manumot ngay ti swildom. Walang ribaw. Apaw, nagdakulan lakay. Talaga adakal. Kung nanamay ti trabaho. Lalo saklay, di unag kanroar ti opisina ni boss. Kung iti arubayan ti opisina. Awan ka di ti masitas at aripatwam. Adaw, ngam adahar ni Nero da. Ay talaga nga ron analagaan ti trabaho. Buwan bakay? Iso asay-saya anak ni boss. Inuras na timpla ako ti kapina. Mabruong mutin ano kasta? Unay daytan. At ti kapin boss. Thank you, Sidro. Kasang-sangput mo pailang nagtimpla ka na dagos iti kape. Nagsayat ka matay. Kaya't yaw, pulasak pa nagita sapatos yung boss. Ni, saan nadalos ti sapatos ka. Punasam lang tinamisaan kan nadumapaya bambanag nito'y unag ti opisina. Kastamay nagti sarming titawa. Buwan boss. No, may boss na sa kapiyaw. Bagayo lang, ta mga halak pa iti dalong ngay numin niyaw. Kan amin na pangibaunan nyo kanya karamidag.
Tada kayo tipos ko iti na iping opisina. Your wish is your command. Aha. Ulay daytan. Ay. Kasalak matla ng opisinan. Iti nagmalambakay. Ta opisina mo, ayan mo. Kun agsweldo ka mo, akas kadagiti empleyado kada manager. Nagsayaan. Empleyado ka matay. Regular employee. Nagsayaan. Ay alakay. Iso asay-saya atom pa itagtrabaho. Tapno maanusan na kanibus mo. Maanusan na na dyan, kanail kong itimplan iti kapina. Kanail na punasak na iti maususar na iti opisina. Punasak pa nga iti sapatos nang saan naman ta kaya. Ha? Mabain siguraw. Ngam okay lang mat kanyak. Bus nga raw. Takay kayak na ipatrabaho kanyak Aramida, ngawan kura. Uday-daytan akinagagat mo lakay. Kasta kamot kumaa dito'y balay. Madi apakag. Mangop opisina ka rodan. Pagtrabaho na pailang matiti balay. Si kamutin at makamaw ka na kita amin. Iti unag kanwar ti balay. Apaw? Feeling kamot anya lakay. Saan mo ta? Siyempre, maayatanak lang. May tandan pagsweldo opisina pa. Nagdakil pa sweldaw. Anya pa'y lat sa pulong ngay. Ay, iwanan employee laon ni pakay. Mangop opisina. Iso nga akawisak mamay iti kawas ti mapan makimisa tapno disinti Ay na, ingkal agdalos agdisinti ka pa'y. Unay mo daytan lakay. Good morning, sir. Mayat mo, ti tutugawam dito'y ruar, Sidro. Ngayon, sir? Nalpas mo ti trabaho? Nalpasan? Well, sir. Nakadalusak na iti opisina yaw. Dito ngay ayan tinaduma department. Dalusak ka di pa dyan, sir? Wala. May sama ta building na ito, kin may sa kumpanya. Dalo sa mamin, agraman CR. Mo, nakaskas daw ka di Sidro. Saan mo, sir? Laglagi pa, may saka, utility man. Trabaho mamin, agbagkat, no, adamay bagkat. Alam mo latan na, sir. Basta sikat na nagsaaw, no problem. Reglado ka na yaon. Sige. Ituloy mo tagdalos, iti amin na suli, na iti apasdag. Well, sir. Just kay. Mabanugak lakit di tagmalam. Nay madaytan. All around nga round, di trabaho amin. Mawanin sana ko na makainan na. Saan mo't anadagsan ti agsagad? Kun mangpunas kadagiti sarming ito opisina. Magtanganak mo, Mike. Awan pailat makatawon mo, agreklamo kan. Gagatam kit dilakay. Ta agswildo kalat ta iti dakkel iti binulan. Gun man lang tapno adalata may pisok iti bulsak. Tunggal pa nagsulsuldaw. Day ta ti panunutem tunggal umasibay ni Sadutes. Unay datan bakal. Mang Sidro, umay ka man ditoy. Apayolay, ada imaritis mo kanya. Ay, jak masaparda kita. Kas may sa department head, trabaho tinapatag kanyak. Gun mata. Ang anya ka diti bagam yulay. Ma'am ko nang mutata may sa a department head. Saan? Tagan nawil ti dilak. Nagan mo latan. Saan ka matamatay na awagan kalatan itinagan mo? Ha? Unay daytan, Mang Sidro? Ang amala,
Tapno sana masayang ti kanito, bagkatumun dito akarton nga ipan iti bodega. Kalpasan na, agdalus kan dito ayan ko. Kadaldalos ko lang itagsapa. Narugitan manen iso agdalus ang manen. Kasta talaga ti utility man. All around. Sige man lang. Just kay pagbalinan na samot na naluang na ito at tao. Nimot iduin. Imbaw nakman na nagumatang iti kupon bang kan mirinda. Adas kay makadalawa kaon. Baon damot la baon kanya kaon. Bus kun samot ida amin ang. Uray madumat ti trabaho ko baka makapasadaw. Ay, di ka agsadsadot alakay. Panunutom akanayon, amap-map no iti kwarta day tabulsam, tunggal agsweldo ka. Way. Natangarod kay. Nasta ti mang papapigsa ti pakinakam ka. Kwarta. Ay, madi alakay. Anya ti pagbandyan na pa kay. Timang papapigsaken ka, ket iso ti Diyos, may kadwalaeng mo't ati kwarta. Kasta ka day. Kawan mat, iso a dubli anos lakay. Pipian to, no bumaknang ka. Uray day tan. Sidro, pukawan man ni Benilda. Adararam idak baunin nak. Ha? Disturbo ka. Kit saan matasik ang tipos ka? Ne, nagkarit kan Sidro. Abay di mo, abay saak ka nagiti department head. Iti na ito ang kumpanya. Andiya kumangat ibibiyang ko ka. Damot bus ka. Ni Sir Wilson. Pukawam kit din ni Manang Benilda. Tamang yung iti kape. Abay susalduan na kagpukaw. Piluso po kamat. Ikam kamat ko garod dagitoy a documents. Day talamang pukaw kasadot mo pa'y. Damot tararambitat. Mala, ituloy mo garod tag computer. Tasyak timang pukaw. Nusan mo kaya tapukawan ni Manang Benilda. Apay nga ipatrabahom kanyak na itatrabahom. Anya tamok di tangay kung computer. Kung kumbyo kong ade sa. Matlagayam. Sige, mapankakit din iti pangibabaw nakken ka. Maudin na itaw niya, panangibaon mo kanyak. Agrom ka matang. Tila makaibabaon kanyak saan ko matapos. Panak mo't lang empleyado. Pa! Ha? Daytan Sidro. Mang Sidro? Anya manay? Baon manay? Mayat ka man wano saan? Ibunag mo dagito'y akarton kun papers ijarwar. Tao may dapik apen, ha? Apay di mo maramay, katadamot imam kan sakam. Hoy, sikat ti utility man. All around ti trabahom. Apay nuanga kaya. Makina kaya. Ora dararamidat, baon kay labaon. Bus ka aya. May saak ka dagiti department head. Nagiti ada ti babaam at ti baonam, sana siya. All around ti trabahom kunakmanen. Saan adagiti makumikom nga empleyado ti baunek no diket sika. Bus ka aya. Uray sana siya ti boss mo. Ta sika ti utility man iti dayto a kumpanya. Trabahom dagita. Apay nga rin nga di ka barbaro akpay kat ibaon lakpay mang punas iti sapanos mo. Agkalakan. Awan may baga man niya. Ibagkat mo kit din dagita. Ibagkat mo wano saan? Tano saan ipulong ka kini sir? Ingka itala, darasam. Tumaray ka na mapanitayan ni sir. Ha? Aginanak man kita iti sirok ti kaya. Iti asidag ti opisina. Nagpress ko dito. Nagtugawak. Nagsayatan terik na. Ay, mayat ti aginat-inat dito. Naitutugak pa. Diyos kimot na ti apong ti kayaw.
Sidro. Iruar kung ti cellphone ko tagkita-kita itinasaya na bambanang di tayo. Sidro. Sino ba dita kasla? Boses nga alia. Katugtugaw ko pa lang, baon manay. Saan ka matabaws? Ada dumat ti panangibaon nyo kanya kam ti mismo abos ka. Bos tayo amin di sir. Ngamsi ka ti utility man. Isu nga ramidem ti pangibabaw nakken ka. Alaga na siyak ti manglinis. Ito pisinak. Nagalagpunas ka nagsagad. Di mo lakad may saparan sa daon. Ay di mo ibagbaga kanyak ti kasta. Abay, but-but ng nakmanan. Ifulong na. Kamo ka dita. Nag-cellphone ang kinday. Saan ba't asikatibus ka? Yung luka. Makapasadutan ba kay? Tay. Kisumra ka. Makapasuron nga men na iti head. Iti na duma-duma departamento. Labos na pa yung di baos. Apay aya. Kasi ti bagbagaking ka. Aday talagi baon na ramidan da. Kila makaibabaw kanya kasaan ko matapaos. Makidanggay kalatan ada ko ada amin. Marwam ramay. Sayang mo, tidak kel aswildum abinulan, umikat ka. Mahay bladak na dakit yung opisina. Intan ko na-atake account. Unay-day ka? Apay-apin layaban nak, sir. Ado, tireklamo kontrakin ka. Sidro, saan mo ka na kaya ti makitinulong ka na iti head dito eh? Nura na inda matagpatulong na bisyak. Nang rona no silsilpo na. Apay, nuang kaya. Nuang di pagkit kita na kanyak. Tinaktupay ba unan si ka mismo abos ka? No may papan iti bambanang ti opisina ti pangibaunan na ka. Mapan ka. Masusulduan ka mo eh. All around ka. Pati ka di panangitan iti kapidan, sir? No sagpaminsan lang nga makiusap dagan ka. Nga timpla mo dati kape. Mapan ka na ta? Mapandamit ano kaya da? Apay ubing da ya? Sana kasta, Sidro. Di kayat ko agriring nispeto kayo. Pakisaman, titong kalmaysa. Tiyak madlat na tikas-kasta na, sir. Danto pa'y marabis ko kadakwarag yam. Nay, tiyak kayat ti manakyapa, Sidro. Kamiso naman timang buwisit kanyak. Basta ramidem amin at trabahom di opisina. Terusan mo kabalan, mga laki ti kadwam. Nasaysayat pa, sir. Narigat mo't na no trabaho ka amin. Agraman ti pang personal da. Nairantang amin nga 8,000 ti sweldo ti utility. Ngam numarigatan ka. Mga laki ti kadwam. Ngam, agudwa kayo iti 8,000. Sagpo 4,000 kayo. Sas. Nagunduan ati sweldo. Saan kayo na mangalaanan, sir? Saklatan. Adakin ka. Ngem, no nauma ka. Ibagam lang, tamangalak iti kasukat mo. Ni Sir Mike, sa anak ka mauma, ta nakasingsingpet ka kanyak. Sikatibos ka. Pudno asyak tibos mo. Ngem, kas may sa a utility. Dalusam amin a department. Kad sikapay ti messenger. Agitulo di ti surat. Aggatang iti supplies. Ken dadumapay. Kasali ka na iti panagibagkat ka iti gamit na iti head. Ken panagorder ka iti kapida. No na iti may bus ti kapida. Pagkikinaawatan nyo lang ang naitabanag. Sir. Hala, meetingan kayo amin. Tapno pada-pada amabagaan kayo. Diyak kayat, nagbali na bayas. Kan kayat ko ti kinaawatan, kan ragsak iti dati a kumpanya. Diyak kayat, nga aga apa, iti awan ser-ser binabanag.
talaga nagsayat kayo, sir. No saan laga po ka na kayo? Imikata kun Ura detan sidro. Dandanin Disyembre, panagbuburos tumanan. Sayang mo, tidak kala bonus mo. Apay, saan mo kayan? Apay kita saanan, sir. Kay kayat ko, Mala, anano sa maruday. Anos ti kasapulan, iti may sa panggadan. Saan kat amuriot? Ulay daytan sidro. Itan gagayem tinagibusan, ipakasaritan anapauluan. Bus kaaya. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Maton, tonton. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Sige, i-set mo amin na nabati ti botilya barok. Gawin tantaw, hindi balaya. Wadatang, sigurado, may mas kumanan ti mangan kan maturong. Ta nakalidukak manan iti arak. Oray siyak barok. Pagpaimas iti panangan kan turog ti arak. Now, timplado lakit da eh. Ay, wala tato. Talaga nga, kasta ti. Kung naktupay ka, nga ka manan dito'y balay da tatang maton. Paning, tinunton nakpanan. Gapo tadyak kayat ti panagin inom mo. Ay, may salamat abutay. Kinagsangwan may iti anak kaw, balasang kaw. Naginanaan mi lang, iti panagtrabaho mi anak malam. Sungsong kayo at talaga tatang. Unay daytan, asaom kanyak akatugangam paneng. Agpay sumat asungsong kayo tatang. Sumardang ka na bakit? Hindi ka lang mapain ka ni tatang. Katugangam pay. Sikat mga aramid iti pag-hybe-hybe bladak maton. Unak mot, asumangput ka iti alas 5 iti balay tayo. Ngam alas 6:30, adda ka pa hila ditoy. Ngala. No, saan na bumara ti saritaan mataon. Itang guwap mo, kanda iti basaw na gawit kayon, iti asawa. Huwag tatang. Di mo na itanggap dahit Imbuyat mo matan tilinaon ti basaw, kani mataon. Ay, kailalapay, imbulang mo nga arak. Ragina, sakit. Imbulang bao. Jak kayatan ti mapanagubred yan datatang inton bigat paneng. taapay. Di yu pa'y mo't nairing pas, jay aramidon yu abudega. Mabainak unay kinitatang iti naramid mo. Kaslanak man la tenggal una yan. Iti panangagaw mo kanya iti basaw. Nga danagyan ng arak. Samukit imbuyat kanya kon. No di mo kaya ti may babain, di ka agar aramid, iti saan ko ang magustuhan. Sobra kamot paning. Mabainak una iti naramid mo. Ilas-lastog ko kanitatang. Di nagtenggal. Sa kalpasan na, kasi tinaramid mo. Nakastamad lang, agsina talangan. Anya, salbag ka. Daytang imbagam, ipulong ka kininanang. Anya? Ditakan! Paning? Ay, paning, agura ka. Saan ka pa nagipulong ka nilalang mo? Apay ngagsangsangit ka balasang ka. Gaputa, inapanak manan ti asawak nanang. Anya, maluksawag unay dyan ay bagana kanya. Anya ay ating bagana ken ka. Tasya kang timapan mga paken kwa na balasang ka. Neta, ay, inyad adamot ang tinagsangit. Anya ay ating ay bagana ken ka. Kunanang
sinagam kanulaangan, nanang. Kasta, tinasauna. Mananang. Ay, iti salbag na tanalalaki. Kalpasan na nagtongtong labken kay tiragsak kasta ti baganay tan. Isot kaluksaw ko unay, nanang. Nakasamsam itak idikan kwa na kasla tagapulot adi na pulos mapanaw-panawan. Itay baga nakitin nagsina kami. Ala, bayam. Jak mapalabas day tanging baganakin kabalasan ka. Sa dino tayan na ita sa awam. Tainak man danunan. Napanijay balay da katugaangak, nanang. Enak danunan kat pagsasawak. Awan bain mo mataon. Kalpasan anagum umaam dyan ako. Ibagam ki din ngay sinam, loko ka. Nanang, naibagak na jay. Gapoy tiluksaw ko kinkwana. Ngamin, imbuyat na kanyag ti arak ngayon magkuma. Salit ka ki di. Di ka pa'y lakit manguripaspas. Nagalas kit din. Di pa nagsasamit anak kau abalayan. Di pala sikat ni nagkuripaspas. Taurano, ang karadap ka ditaan. Anya, salit ka mo't abalayan. Idi may kayo mga asawa na kasaysaya at kayo unay kanyak. Ita, tanabayagan nga gabalayan ta, kastan ti pa nagsasaom kanyak. Makamukha yan ti katugang ka, tatang. Dita kayo. Umay ka dito yung matan. Aguray ka, adu pa'y tibagakin ka. Siya kaon, ti pangibagam iti kayat mo nga ibaga iti anak kao. Tao rin udatan ti agapa, abalayan. Na, unay daytan? Nasaya ata si Mangput kan maton. No di ka pala na uray iti kagudwat oras apanangururay ko kan ka. Umay ka kumamanen tontonen iti napanam. Naikat ngaminan na di inang. Apay ngami na maton tim panagan na kanyak. Unay daytan? Apay nga reklamo ka ngay, nisuti kayat na ngay panagan kan ka? Gaputa, kanayo nak amaton-tonton, ori sa dino ti papanak. Sa baso na di inang, apay kastoy ita ti biyag kaw. Saan mo apabasulan day di inang mo? No kanayon ka man amatuntunton, gapo iti kinabalog kun kinasangir mo, maton. Unay daytan sa umpaneng. Agpay sumat. Aguray ka, mas daawak man ngagpayso ita. Di mo mo't inuray at tinuntun ka itinapanam. Gaputa, jak kayat kasinungpat ni inang mo. Sa pinanawak kita si Mangput ni tatang kaw. Isudan na, sinsinungpat. Anya, nukasta. Isudan tagsinsinungbat, iti nagawid ka? Uy, mga adakit din na idasay kadakwada. Ay sus, sana mabalin. Inak iji balay da tatang. Tulungak ni nanang, nison ti mapabak. Awanan ba enjay anak mo apalayan? Kanayon na lakit din na tuntuntonan niya asawa na. Lukas niya maibayag ti anak ko iti papanan na. He! Jay anak mo, tawan bain na. Kuna nakidin nagsinadan. Apay, kaslain na po dyan ako. Ang mabalin na latan nga iyula, nudinan kayat. Gapo, iti kinalaan ti ugali di anak mo. Isa na ibaga ni maton ti kaschekin ko na. Agpadpada kayo naglaad ti ugali na. Kaya't mo, takaramutan ka. Sige, padasan nakakaramutan. Kita mo di ka kagatan. Anya, apay aso ka. Ay, nadaw-dawilak kaya kumagat ng aso Sige, karamutan na kaon. Takagatin kamutan. Sana nang! Unay mo daytan nga gabalayan. Agkin naramot kan agkin nagat. Ay, di kay mo't agap apa Umay kan nanang. Itulod kan ni Jibalayaw. Unay daytan.
Tisalit nan nga mouse. Abalayan ko na yung taagasawa kami pa'y mutlaan kinimaton nanang. Isinamon di asawam. Tamaki asawa kan iti sa balay. Anya? Wen. Total. Kat nimot maton ti mangibagbagang agsina kayon. Isungay sinamon. Unay mo't daytan nanang. Da kayo itay tinangibaga. At ti asawa. Kat saan ang mabalin ngay babawi. Wano iyo la. Akaslain na po'y no di mon kayat. Ay, jak magustuhan nga men. Ti panagsasaon ni abalayan. Kastamot ti asawam. Imbes sa tinggarin na kumanag iti madi nga ramid na. Isakit na kiday. Ay, jak magustuhan nga men. Jay panangkamkampi ni abalayan iti anak na. Imbes sa tinggarin na kumanag iti madi nga ramid na. Saan man? Taay ayunan na kiday. Diramaw ti panangisinam ken ni paneng mataon. Agpadpadadaan naglan iti panagugalay iti inana. Karamutan nakalukit day. Imbaga sa nakapagtepelak. Sa tiyakmet la kinagat. Unay day ta. Abalayan niyo kagatan niyo. Bumtak ti gubat no nakagat yun ni katugangak tatang. Reman gupat. Naglaan ngamin ti ugali na. Sumangkaw trumot na diya paning nga asawam. Imbi na. Iso nga isinamaon. Ha? Panay. Andiyan ang panunutam. May kulkuling kamay. Pampanunutok lang dyan ay baga kanyak ni nanang. Anya? Nga isina ka laangan. Tagpadpada kayo kanumot iti ama manalaad ti panagugugali na. Anya? Orasi ka. Sugsugsugan na kamat ni nanang mo. Isina na kaon. Kawan? Unay daytan. Orasi siya. Sugsugsugan na kamat ni tatang. Takdirakon ti panangisinakin ka. Anya? Unay mo daytan? Madinsar ay tuwi na mapaspasamak bakal. Tati apat ang agasawa. Pamutin na kita gabalayan. Mas daawak Isuda pa yun, timang sugsug kadatang agsina. Day tati maday. Tembes nga isuda ko mga agabalayan ti mangidalan kadati tinasayaat. Tapno saan nga agsina ti dalan ta. Isuda mo't tagtarigagay ang mamagsina kadata. Anya nga rod ita ti pangedeng mo. Agsinatan. Ay, saan ba kahit? Diyak kayat? Apay nga rod ako nam idi. Ngagsinatalaangan. Nakunaklaan na ijay. Gapoy ti pungtot kukin ka. Ngamin, sayang ti arak nga imbuk-buk muhi din kalyak. Anya? Unay daytan? Gapula ang itinay belang nga arak. Isuki din ti pagsinaan ta. Nakakatawa nga ron. May palubos takit din. Radya ti pagsinaan ta bakal. Mas daawak Unay daytan? Paneng. Waswasi kon ti panagabalayan mi kinyang mouse. Anya? Ay, madimot ananang. Agasawa kami pala ang kinimaton. At sinakay nga minun Tapno mawaswas mo tang ti singgalot ti panagasawa yaw. Awan pa'y ti diborsyo dito Pilipinas nanang. Mailunglungalong pa'y lang iti kongreso. Ay, saan mo nga uraya na may pasa ti divorce bill ti may sa akong bisista. Isina mo ni maton. Tapno mawaswas mo tang ti panagabalayan mi kinyang mouse. Nanang, dakay kumakot. Ti mangurnos kada kami nga gasawa. Ngamda kay muton adadakkel mi ti mangrakrak iti panagasawa mi. Unay daytan? Ay, iti kaano man, saan akon ang makikapyakin ni Amos? Unay daytan, nanang. Birngasan nyo pa yan, abalayan nyo. Ay, saan kon ngay bilang abalayan? Aray man agtining kok ita ti langit ken daga.
Jakon makikapyakin ni Amos Paneng. Mataon, waswas ikaw, panagabalayan may kanigundang. Isa, awas-wasan mo tayo, di panagasawa niyo kanipanay. Tatang, diyak kaya ta mapukaw ko ti asawa. Isa, di na ko masugsugan na mangisina kanipanay. Apay, naumakan, ang matonton taon. Dahil ko matikid daw kada kayo kaninanang. Pang tulungan nyo kanya. Barang may kat ko man na customary ti asawa. Ngam sa bali mat ibagbagayo kada kami nga anak yan. Ay, rasay sayat na sinamon ni Panay. Tapno awanan ti mang ton ken ka nadda pa panam. Tatang, di kay kadilat ta sumardeng amang ibagbagay ti asawa nga isina nakon. Dak tumauma amang alalo ko iti anak kaw amang isinakin ka. Tabarang makaasawan to iti nasaysayaan ngam sika. Tatang, no isinanak ti anak yo, siguraduag asaanan ang makabirok iti kaskanyak iti kinalapsat. Isu nga adayo nga isinanak. Ay, naglapsat ka ako nam. Madimot ti ugaling. Madmadi at ugali yo, tatang. Taimbis ko nga ada kayo ti mangidalan kada kami iti nasayaat. Ngam saan mat? Da kayo mat ti mangidurduron kada kami iti basol. Salot ka manugang. Pag kunamit nga idurduron kayo nga basol. Saan ka di abasol kini Apo Diyos? No talikodan mi iti asawak ti sinapataan mi di nagkalaysa kami. Anin tula ang patay. Ti mabalin ama magsina kada kami. Oh, saan kit din? Unay daytan. Mataon. Daytoy ti tandaanam asaok barok. Sipod adda rimswa asan tayo nagkikinawatan. Saan kan anasaya at amanugang para kanya. No iso ti pamati akat awan mabalin ko na. Siguro agpaiso di ibagbagada. Nga awan nasaya at amanugang no man nakibiyang ti katugangan. Awan man nakibiyang akatugangan, no nasaya at kakumamot amanugang, laglagi pumdayta, maton. Unay daytan na. Talaga di ulat ta kayat yagpaabak. Bakit? Panagrik na kumarkaraw ti ginura do iti agabalayan. Wan nga ron. Si kantumot ngamin. Apaya sakti pa basulan. Sikat yakin basol Takanayin nakla tuntunin. Kasi niya nga dapapanak. Sikat aking basol ti panagap-apa ita dagiti dadakkel ta. Gapot pa nangibagam ide ngagsinatan. Uring bagagtikas jay. No di ka kumaan nagipulpulaw. Saan kumaan na aron ng tipungtot ni nanang mo. Ngayon nagaapaan tayo amin. Anya nga rod itan, ti aramidan ta. Kapta data tipoon, kan gapo, iti pag-apanag iti dadakkel ta. Nas kan natamot lang, iti mamagkapya ka na kwada. Kasano nga rod ngay, timulangan, tigurakan ka ni nanang ko. Kastamot kinitatang mo, kanyak. Iswa, waswasan ta ka nun, ti panagasawa ta. Tapno mawaswas mo ton, ti panagabalayan da. Ay, datan balin nga ehemplo ka na kwada bakit? Anya? Ipakita ta, nagkapyatan. Yan ipakita ta, saan data masugsugan ngagsina. Uri, anya pa iti bagbagana ka na ta. Anya? Un bakit? Kan ipakita ta sigo da kinasamit ti ayan ayat ta. Iti kasta, sumardang da namang sugsug ka data nga agsina. Alawan lakay. No isot pagkapyaan dagiti agabalayan akot isot aramidon ta. Kang runan ti amin. Sumardeng kan amang tuntun kanyak na dapapanak. Tapno sa anak mata makaaramid iti pakaigapon ti panagapata. Alawan lakay. Masapol nga urnusen tamot ti bagbagita. Tabarong isot pagbainan dagiti dadakkel ta. Ket urnusen damutten ti linangenda nga agabalayan.
Unay daytan. Dapaningken mataon, agkinkin na rin yuda abigbigat. Saandan akas laaso ken pusang agap apa. Nay, Gundang, mura na nagatidog tatingin mo. Sino ti tantanawagam dita? Dapaning ken ti anak mo, agkinkin na rin yuda abigbigat iti arubayan da. Akas lada agpapaapal. Alya, kilakman. Nay, mo nagpaisaw. Sinakroyan ni Matang ti asawa na. Ay, inserknan iti balay da. Ay saus, bigbigat, aryamanan. Mapandan naggubal. Ay, yan, pagkakaw. Yan, unay tan, Gundang. Abalayan ko namut akanyak. Ah, Ta saan tamut pagsina dagiti agasawa. Kan nagsweet da akit kita enta. wine. Sweet da, kam datangay. Datanga agabalayan kat santa pa yan nakapagkapya. Nakababain ti kastoy. Ala ke pakawanan nak ngaruden abalayan. Ta pakawanan kamutan. Ay, unay daytan. No, apa ikat naman. At di apa na kita nakta, nagbalinmut nga apat ang agabalayan. Unay daytan. Gapo, takampian na anak na tinararamid ta ide abalayan. Ket dayta tipuon ken gapo. Ti addamut iden adi pag kinaawatan dagiti anak ta. Unay daytan. Madigayam tikas dyan nga aramid ta abalayan. Ala, tangay nagpakawan kan. Ay ket agpakawanak met abalayan. Agpinakawantan. Ket agkapyata meten nga agabalayan. Unay daytan. Mas daawak abalayan. Unay daytan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan, anapauluan. Maton tonton. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan, anapauluan. Agkarap padigaw. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Ada sa nga ilim, danay. Sino tatang? Shot. Shot, Danny. Damanan kay ampang bakit. Imbagayo ko mga awanak at tatang. Imunaga kun. Kuha na. Ijay tayong norta nagpudot dito na. Kung nagpaisaw kaka. Napudot diti unay. Unay matanday ta kaka ako nam, tata. Nya, tata. Kat mo ang kasadaran sa Dores. Inauna akla ang iti may sangal daw. Ay unay daytan kaka. Dani. Patiguan ka manen. Agkarapadigo ka mat Dores. Unay daytan a kinagagit mo nga agpaligaw. Amom, Dani. Karupro pamanday di boyfriend ko sika. Kastalat ta tirupa na. Kasi tirupam. Nakagugwapo. Mabalinti makikatugaw ken ka? Daytay makiabay ako ma. Un gayam, si daem tuti impadiguk Ako ado ti sidami ang linoto ni tata.
Kit mo sa anak pa yan naglutaw. No ko. Kunayo mo ta nakaluto kayo. Lutok pala ito si Data. Saan kayon nga agluto? Tadamot daytoy impadigo kada kayo. Naimas daytoy. Sinanglaw ang nagdadakkel ti sagpaw na. Ay, naimas nagpasunod ka. Ay, umura ako naman kabayatan ti panagsarsari tayo adwa. Umura nitan tatang. Panawan kayo pa dito, Nana. O si Kamot, di nakawawagan iti Nana. Takasalamat la nagbakit at launa yun o kasta. Ano, panagkunkunayo ti Baguio aya. Makita mo. Ay, wagayan, Nana. Maladaw ako niti pagna. Si Kamot, Dani. Mabiit laang mo't ngagsarita ta. Agam okay lang ta kanyata. Nakatataer ka ngamin. Narigat akapungtot ti may saan na taer. Agaskan ka. Sana maako ti konsensya. Diyos, kinat na bakit? Kadiri, aramid na. Ay, mabit lang na. Ag-message sakit ni boss scout na ni, naladaw ako. Ag-message sak manlangan ka ni Cynthia, akaanakan na. Taumay na yawid na bakit? Mababain kan samot nga mindani. Kasla, si Kamot ti sanga ili. Uwan nga ron. Este, agawid kayo, Nana. Ay, agawid akong kaya. Ay, ako nagtitrabaho tayo. Naladaw ako. Agidantan arumwar. Sumurot akong kan kay ti papanam no di talaang ili. Adamot mapan ko gatangan. Anya, sus, trabaho ti papanak. Diyak kaya't yada kakuyog na. Tamang ano, ibagada akaayan-ayat ka. Ibagadan to pa yung relasyon ta, Nana. Sana daakas tagbagay tamat. Unay daytan. Kababain mo tinaramid yo, auntie. Anya gay naramid mo ngay bagbagam. Kasla, mapanyo ar-arman ni Dani no kasta. Apay madagita ngay bagbagam. Saan kayon amap-mapan iji balayda ta kababain? Gayam kumatida nga gama. Apay, ada issue. Dakkel nga issue, auntie. Unay daytan, kasla kikit, pagbalinanda kasla ulo. Jaske. Tinak man istresan. Tadyak kayat amalukot to'y rupak. Kenjak kayat ngagbali na kordoroy to'y kudel ko. Unay daytan, auntie? Naibantay may ka dito parkya pag sinarakan ta, Cynthia. Kaya't kamot akasarita may papankin ni Auntie Doris. Parikot ko talaga nantin. Nadnadlaw nga kurso nada kanya. Dan inaldaw nga may agpadigaw. Ito nagangay, siya ngirendak taon, iti ado anay padpadigaw na. Ni magtatang, mga awat kan, mga sinsiday, ito na. Ha? Maawatan ka, Dani. Kat, anya nga ruti kayat mo ang mapasamak. Agtaray talangan. Ha? Warang tapno, maliktikak niyanting. Saan ngamin nga mo ni auntie nga gayan ayat ta? Kun ura ibagak, ipilit na latta ti kayat na. Surutin na latta ti riknana. Isu nga ron nga agtaraytan. Naita ti kasayatan. Ang bubutan ni tatang naita aplano. Saan tapay mo't anak kasagana? Baliwan tantulang na pagsaritaan day ta abanag, Dani. Bayang, kasaritak ni Auntie Doris. Bakbakitan tumat ngagsayat. Unay daytan. Nagbanglo mo tinata, lulutom ng kiwar kabages. Naimas laki di dayta. Talaga, anaimas manang takaimasek. Andiat okasyon na ya.
Awan, agluto aklaeng iti ipankod tayan dagiti gagayem ko. Anya, asino agagayem mo? Basta gagayem ko. Saan yung amu ida? Iswa saan yun adamagan? Nagpatagdagitan agagayem mo, Doris? Unay daytan? Talaga, napatag manang. Sumarot aging gay ti pusok ti kinapatag na. Ha? Kinapatag na? Nasa umon manang. Lalaki ka day, wano babae. Secret. No, diya kag bidawt. Lalaki manunday ta, Doris. Anya, nagsasao kamot manang, kasla lalakero ak. Unay mo't daytan. Tapno amuyo, may sa tinay ayat ti pusok. Ay, kadiri kamot. Bakbagatan kan. Ayat pairate. Ibagbagamat. Unay daytan. Amukam ti paglukluk wa malalaki. Ni Danay. Apay, naglaing kamutan manang. Ay, agkunamat? Nagtaod. Itingiwat. Anya pa'y kuma. Danay, danatan nawagak asumungan. Sino tatang? Tay Arjun bakit Ninana Doris man ay. Pwede tata, dila agbain. Ibagay nga awarak tatang. Kan arman niya man langan, tapno sardangan na kaon. Kukam laang, no kayat mo. Nagsayaat no arman niya iti kasta. Mamsug kayo, iti ado nga ipadiguna. Aywan alya. Iturturad ko man nga agpaisaw. Nga oray agtokyad tiriklak. Sige tatang, ibagayo nga awana ka. Tagliba sa kamag na iti kusina. Umanawak. Makaamu kayon kenkwana. Amak na ita abakag. Dani! Daytan. Umayak man! Adamanin iparaman ko! Padiguan ka manan! Paraman? Saan? Inakot tatang. Adalinuto ka kanin anaimas. Inkiwar anaimas. Naglibasan ni Danay. Ay, umunag ka, Doris Pintas. Puno unay ti kunayo, tata. Imbag tanadlaw yu ti pintas ko. Uray awan ni Danay. Respetaran kalatata kababae ti kinapintas mo. O sige, tata. Ipanyo nga roden da ito itilamisaan. Takanan yun tun kinidani. Ang sayang, tawan mo't gaya. Unyaraw, ang sa nabalit adak may. Ang pinakmansang kaawag iti kaka, uno tata, nagmadya dengdengay. Nang runa no sikat ni mangawag kanya kiti kasta. Anya kumangay, ipagmadyan na mo, tata. Kwa, kaslaak mo la duduogan, ano kas na tiawag mo kanya, ang kasadaran talaay. Saan mo ta? Makita mo, itilanga. Na. Tawain ti pangrukudan sa analanga. Ang sana na ita tinapatag. Tinapatag kit napintas ka. Oh. Thank you so much, Tata. I love you for that appreciation. I love you, my Doris. No kaya't mo agad datan. Anya? Nay, rumuar ka man ng Doris. Ang kararwar ka matan.
Kapilitan manang. Ta inak ituludan iti makan. Asinaw. Daytay nag-order iti spaghetti. Kaano pa'y mat nga ada negosyom nga aglakaw iti makmakan. Nabayagan Jak lang amin ipadpadlaw kada kayo nga da negosyo. Sige manang, ta amangan numabisinan, tinag-order iti daytoy. Ay, unay daytan, panang busog mo kinidanay. Ay, jak mo daytang ibagbaga manang. Panawan ka man langad. Daytan abaak akabsat kaw. Diyas kay. Umayak man, Dani. Padiguan ka manen. Ayan ti padigom kandanay, idolin ka. Kanin nanto itong samangpay. Ha? Awan manen ni Dani? Napanan na ka di. Napanitayan tinubya na Ada nobya na? Ikuwag nabayagan. Anya? Ang sana bale, okay lang kanya. Ta, nobya laeng mo't saan na paimot nga asawa. Anya? Ibagak man laeng tipudno, tata. Love ko ni Dani, tata. Mabalin ka day, adinak awagan iti tata, agkasadaran talaang kaka. Adinak matngaro dawagan iti kaka, tamanang ti kayat nasawan. Hindi na udiak matlaang sika. Alawan, sige, agawid ka nga roday, awan ni Danay. Ang sayang, tandi nakmut kayat akasarsarita, kabayatan ti kaawan ni Danay. Ni Dani ngamin ti paspasyarek saan asika. Unay daytan. Saan nakamut nga ayatan ni Danay? Sakti mga ayat kan kapintas. Saan ka akayatan niya? Saan nakamut na pagtatakunan ti anak ko niya? O repa idaldal mo ti kinarakaram kan kuana. O daytan. Naimbagta pimanawan na diya bakit? Naktangan ako niti paglimlim mga. Dila mabay niti kasi niyang aramid na. Dakkel ti panagkursunada nakin kabaraw. Nadamlang Tanong, mawayaan na ka? Ipugin na ka? Pikutin na ka? Naspakan? Kadiri datang. Asawa niya untap no sardingan na kaon. Pagan anok ngay may. Agpatok kawak lang iti pataw. Kanya, ulag ko na yung matatatang. Unay katagpatok ka iti pataw. Lamlam yung laeng. Tapno inal daw nga may agpadigaw. Jay ipadpadigo na ti pagtatak ko na. Saan nga isaw? Asawa niyo kit din datang. Tapno malpasan ti parikot. Daytan. Tatang, ituloy tayo dahil naputod saritaan. Ilakan kayo kanin Nana Doris. Awan sumkaradot ko kan kuana. Di adan kanya. Wow! Nagininayadak ng masidag. Daytan. Imbaglakit din ta nagsubliak. Kitaam kat nadanon ka. Pag-isumat rumara. Di agidang tamanun. Anya, kat no sang putyo. Agsarsarita kayo pa kanitatang. Napatag ti papanak. Sana ba na tagsubliak mutla dagos. Ipasigurado ka ta. Sige. Basta ipasigurado. Orayin ka, ha? Daytan Doris. Apay nga, itawan mo ito ni Dani. Siguro, linakan na.
baliwam tulangan ti umay ton bigat. Ay, so ang arod, tapagsaritaan min ti may papankada kami. Ha? Apay, adan nagkinaawatan nyo aya. Imposible mo't ngawan pa'y agkara umayak, agkara padiguak. Naawatan na mo't siguro nagidya atig-tignay ko, Father. Ay, Father? Di mo ka di kaya ti agbalin nga amak? Uray na tanduras, matalimunawakan ka. Diyos kay. Anyati ko na, napatag ngay bagam kanyak, danay. Itaray kung saan sinsya akaanakan ni bagat dures. Ha? Iti kasta. Sardangan na kon ariribukan na dya bakit. Makauma. Diret sa amkit din Nasaysaya at matlaag may bagamon asaanan nga umay di tao. Kasanaw, katungkal umay, nagano ti imot na nga ipadigaw. Ang mga no agiboy-boy, wano mangibabay ni ti karuba. Lagita ti likliklikak tatang. Anya nga raw ti ibagak no umay manan agipadigaw. Saan yun nga awatan ti itad na? Ibagayaw nga ado ti linuto yung masida. Tirigat na nga raw, kat awan mo't masida alinutak. Ha? Kalpasan na, nakaimimas ti umay na ipadigaw. Ay, masulisugak mo't nga umawat abarak. Unay na itantatang. Agyaman aksin siya. Ta naawatam ti amin ngayon lawlawag ko. May papan ka ni Auntie Doris. Maawatan ka, Dani. Ketsak pa kidi ati mababain kada kayo kinitatang mo. Amumat nga ay ayatin ka unay. Nabayag mo't kan nga at relasyon ta. Isong agtaritan. Ha? Agpara tamot ka na nataangan. Kan adaan trabaho. Narigat ka agba aksin siya. Isong agtaritan. Padiguak manan ni Dani. Awanan ni Danay. Ha? Natay ka din? Mangiruruman kamot Doris. Alive and kikeng ni Danay. Nakaado pa'y katngatan. Ay awanan dito yung lugar saya. Nag-abroad ka din? Intaray na ni Cynthia ka anakam. Ha? Unay daytan ka. Jay pa'y mo't ka anakak. Tiin sukat na kanyak. Piling kamot Doris. Apay ada relasyon niya. Tapno ibagam kit din. Insukat na kan. Agraraman kamay. Sayang dagito'y ipadigok kumamanan. Sapay nakaimimas. Iti panang lutok. Malipatan na ti amin na babae no maramanan na daytoy. Ay, awan na. No kaya't siya kang ti padigwam nga inaldaw. Saan amasayang ta ibusak amay? Saanan? Iyawid kumutlaang daytoy ipadigok kumakin ni Daddy. Anya? Katin nakrik na ti saam nga insubad na kadagiti adun anay padpadigukan ko na. Nagkasang akasasaad. Unay daytan. Apay ngamin nga ubing tin karman. Di ko makas kanyak. Saan ang nagtatakon ni Tilakay? Alam dapay saan ang nagtatakon ni Tikimbad akaskin ka. Ala, agawid kan. Unay daytan. Ay, akalunam, asaan na si Kati kayat ni Dani. Kundakas ti tao, amang idol-dol iti bagina, iti madikan kwa na. Manang. Nagado ide, tagaram kun ka, ide ka banbanwagam, ngam pa-importante ka mat, anya nga ita, di nagbaakan. Nasaysaya at laengan ngagbaakak, ngam titinutupak dagita grup-rupa aburubudor, kadaburangan. Di pa'y lada kayo tinangijaya iti ayat yu kadakwada,
Iti kasta, saan kayo ang nagbaak akas taunay? At least, adapay butla alsip ko. Ha? Unay datan, Dores. No, agsasao ka. Kaslasan ka baak. Ay, unay datan. Akluna, mabakan, kan bakit kan. Saan mo apaggagatulan dagiti ubeng, takababaen. Di mo nga min napadas ti agayat manang. No napadas mo jak lamon. Amangan no nakarkaro kapay ngumtek ka akumpet. Ha, Dores! Ang ringkan, no agtagtagainap ka. Kat sumrikan, iti mental hospital, no napirden ti ulam, daski ka. Unay daytan, Dores! Titan papagayam, tinagibusan ti pakasaritaan na napaulwan. Agkarapadigo. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka.